kada se taj most rušio, vidio kako taj brod vrluda, trenutak prije nego što se udariti, još je mogu proći, štrajkati mogu onaj pilon, a on se okrene i tup u most. Znači, otkud, kako se to moglo dogoditi da brod skrene da sruši most, ako nije na I posumnio sam odmah da je tu kapetan neku krivu zapovijed dao, da je kapetan kriv. I sad izgleda po ovome što se doznaje, da je kapetan bio totalni kreten. To nema ljepše riječi nego kreten. Pazite, taj čovjek ne zna ono što zna svaki koji se jedanput ukrcao u brod, kaić. Svaki nas ribar zna više o moru nego taj idiot koji je dobio brod od 100.000 tona. Naime, on kad je vidio da je izgubio brod pogon, dobro, brod je izgubio pogon, ali on nastavio se gibati po inerciji, ne? I trebalo ga je skrenuti. Ako mu je stroj zakazao, što je meni krajnje neobično, da mu je kormilarski stroj zakazao. Jer brodovi u pravi imaju dva kormilarska stroja, koja naizmjence rade dok brod plovi. Ali kod uplovljavanja moraju oba biti uključena. To znači, ako jedan kormilarski stroj zakaže, drugi preuzima. Tako da mi je čitava ta sad sunuta. Osim toga, da su oni dobivali struju od glavnog stroja, a da nisu imali uključene generatore, to je isto izvan pamet. To ne može biti. Znate, neke funkcije brodske moraju imati nezavisni pogon. Vi ne možete u trenutku, ako stane glavni stroj, ostati na brodu bez struje. Jer to su sve elektronika. I ako vi ostanete bez struje, vi ne možete ništa. Vi ne možete ni pokrenuti stroj glavni. Vi nemate struje. Prema tome, ako stroj glavni nije radili su, kormilarski stroj je radio. I sad što se dogodi? Brod ide prema tom mostu. On ima neku putanju. I ta putanja prolazi mimo tog pilona, ali ne baš jako blizu. Ne baš jako daleko. Bliskan. I sad kapetan, da nije učinio ništa, on bi se možda očesao taj pilon, ne bi ga srušio. Što taj idiot radi? Taj idiot uključi propelere. A znate vi što znači uključiti propelere? Propeleri na toj brzini ne mogu zaustaviti brod. Mogu ga samo neznatno usporiti. Propeleri u stražnji hod služe samo za manevar u luci kad brod ima vrlo malu brzinu. 1 do 2 čvora ne može više. I sad ideja da bi taj brod se mogu zaustaviti, a njemu da dobije tu brzinu treba nekoliko minuta glavnog stroja u prednjem togu. Sad što se dogodi? Naravno da ti propeleri ne mogu brod zaustaviti. Ali kreten kormilo okrene onako kako se kormilo okreće. Znači da brod krene ide desno. Međutim, budući da je struja propelera, struja koju stvara brod je nebitna, bitna je struja koju stvaraju propeleri. A ta se struja okrenuje. Znači, ako hoćete desno, kad idete naprijed, kormilo mora ići lijevo. Ne. A ako hoćete ići stražnjim hodom, onda se kormilo mora okrenuti da bi se išao desno. Znači, kormilo desno i prova desno. I šta se dogodi? Budući da je kormilo bilo naopako okrenuto,
brod umjesto da skrene desno, skrenuo lijevo. I to će na slici savršeno vidjeti. Kako je brod lijepo mogu strajfati taj, možda ga i nije mogu strajfati. Pazite, da je okrenuo kormilo na pravu stranu, onda bi ga strajfao sigurno. Da je sve pustio, nek voda nosi strajfao, možda bi ga strajfao, vjerojatno ga ne bi slušao. A ovo se napravio najgore A da bude stvar najbolja, ako vi ne možete propelerom zaustaviti brod, da ne možete ga zaustaviti, nego ga hoćete skrenuti. Druga stvar je ako vidite na obalu, pa nemate kamo skrenuti, onda dobro uključi propelere da bar malo uspori sudar. Ali ne, ako vi morate skrenuti, to savršeno ne ovisi o brzini. To ovisi na cestovnom vozilu. Vi ne smijete skrenuti naglo u brzini jer će vas prevaliti. Ali kod broda te opasnosti ne. Prema tome, brod bez obzira na brzinu ima takozvani radijus zaokreta. I on taj krug može opisati je uvijek isti pri svakoj brzini. I prema tome, potpuno kretenski uključiti motore, okrenuti na ovo. Idiot. Ali što je najbolje, na sličan je način i Titanic motor. Ili isto bio jedan kreten na kapetanskom mostu. To je bio prvi čas. I kad mi javio da je ispred njega iceberg, ne santa ledena, on je naredio prvo da se reversira pogon. To je kod parnog stroja vrlo jednostavno, naopako da ide. Da se reversira, znači, propeleri i istodobno kormilo zabaci. I šta se sad događa? Kormilo se zabacilo, brod ide naprijed. Jasno. Pa kako će slušat kormilo, tako će mu zaustavio struju od propelera. Jer sad su se pomislila struja propelera i struja broda, ostali kormilo u mirnoj vodi, ne može skrenut brod. Ne može ti skrenuti stojika. Jedino, pa zna da ne može, ako želi skrenuti jedinicu, da mora se da priju. Da ne može jedrenjak se okretati ako nema pogleda. To vam je ono što je mene uvijek zanimalo, ako se vidjeli na onim starim brodovima, da imaju navrh posnika onoga naprijed, što ima nekako malo još jedara. Pa sam mislio, za koji kurac im to jedno kretolitih jedara još to malo jedara. A to malo jedarce za skretanje broda. I kad je onda sidru ili treba krenuti, ne kreće se, onda njega kormilo ne sluša. Onda ga se mora malim jedrima zakrenuti. Pa to treba znati. Pa čovječe Boži, pa nisam ja kapetan. I sad pazite, taj kreten na Titaniku ide i lupi u taj brod, u taj ledeni brod. Gdje on nije uključio, okrenuo ove propelere, okrenuo rotaciju, prošao bi bez problema. Da nije učinio ništa, lupio bi brodom, razbili brod, ali ne bi ga potopio. I čitava priča bi bila. I sad pazite mi, kreten taj na most. I sad kad je nije se ništa čulo. Ljudi su čuli nekako malo struganje, ništa nije bilo. I sad su pozvali dolje inženjere, to govorim o Titaniku, da vide šta se dogodilo. Onda su ovi došli da je u 5 pregradaka prodrlo. A Titanik je bio, smatrao se nepotopljivim, jer je mogu 4 pregradka primiti, da ne izgubi stabilitet, a ovaj prodrlo 5, mislim da je bilo oko 110 metara. 5 pregradaka je u potopio.
I sad šta? Ja sam pitao, ako nača bila, znate šta? Ako neko potopi brod u Uli, dobro. Ali potopiti brod na Bonači, to stvarno treba spasiti. I sad pazite, ja pitam svoga Joška, koji sam ribari, Joško, da se tebi brod probije, nasred učine, šta bi učinio? Pa kaže, pričepio probu. Što ćete? To je stvar od starih Feničana. Kako se to radi? Radi se tako, to su takozvane prozorne ponjave, naški rečeno, ili penetration mat, engleski, to su jedrenina koja je punjena šlamu baletnih plasta, koje brodom sile spremno. Ako ga probije, da on ga baciš s vanjske strane i ga srh unutra zastopa, kao što se događa svako malo sa sifonima, sa sudoperima, ne? Kada se začepi to. I budući, pazite, oni su odmah mogli vidjeti da ta pukotina nije široka. Znate, da ne može biti široka, jer bi brod potonuo po širkina. Oni bi bilo, ja mislim, ne znam više, oko 400 tona vode u minuti. Prema tome, bilo je jasno da to nije neki krupni proboj, nego da to može biti tanka pukotina, kao što je bilo. Jer nije on njega poderao lin, nego mu je samo otparo zakovića. Znate, samo mu je otparo zakovića. To je bila tako interesna konstrukcija. I vi ste imali jednu pukotinu, dugačku 100 metara, a široko možda 3-4 centimetra. Nigdje danas su istraživali, nigdje nije bila šira od stoka. I sad šta se mogu napraviti? Vrlo jednostavno. Brod, skupiti lancune, skupiti deke, strunjače, pokrivače, zavezati konom, spustiti umore i tebi se rupe začepile. I to ne treba sve začepiti, jer su pumpera. Znači samo začepiti možda 10-20%. Pa to je grarija, to svaka budala priznala napred. Ali ste imali gore kapitana Smita koji je došao na glas, zato se za Bagodanom sa Laosom, ono je bio pun Štosova, kao recimo Predrag Raus, bio je jako šarmantan i dobar kozir. Sad, pa pojmo njima u pomorstvu. Ili imate sad te kretene koji voze, koji ja ne bi dao Kaići da voze. Kaići od 3 metra im ja ne bi dao ruke. Jer nemaju pojma, uopće nemaju pojma kako kormio radi. Nemaju pojma šta vijak radi. Ne znam uopće šta je zaokretni krug, nemaju pojma ni o čemu. Znate, to sve manje i manje kad se uzdaju u tu elektroniku. Onda ta elektronika njoj, ali pazite, kad ta elektronika proradi i dobro radi i možda spasi na brod, onda se oni upleti sve za jedno. Mislim, to je fantastično kako ti ljudi se uzdaju u elektroniku dok se ne useru i onda još elektronika bi imala šanse da ih kućo, a te šeronje onda u panici potope brod. Ono su srušeno. Mislim, fantastično. I sad prave nekakve, da je tu bio kapetan Ukrajinac, nije nego Indijac, teorija zavjere i tako dalje, to su pristari. Znate od čega nastaju teorije zavjere? Recite. Zato što ljudi ne mogu shvatiti koliko su ljudi kreteni. Jer neko napravi nešto za apsolutni kretenizam i sad ne može shvatiti da je neko kapetan, bla, 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 mogu napraviti takav idiotizam. I onda se smišlja da je tu nekakva zavjera. Međutim, ja da sam u tim lukavac, hitri, mutri, putim. Znate šta bi ja napravio? Recite. Ja bi pustio glas da je most rušila ruska tajna služba.
upozorenje, aha, vi ste nama htjeli srušiti Krimski most, a mi smo vama srušili u Mesisu. I pazite, genijalno, pazite, ako oni svijecišta, samo da kažem, to smo mi, ali ne možete dokazati. Kako će dokazati kad nisu? Znate, ali mu utirati strah u kosti. Znate, ili Putin, njegova tajna služba, ili odmah prvi koji za nje po svojoj svemoći, a to je dragi Bog. Jasno. Ako nije Putin i njegova tajna služba, onda još opet samo dragi Bog kao rezervna varijanta. A nije se dobro zamjeriti drago Bogu, to se zna. A ako je Putin njegova tajna služba još bolji od dragoga, onda je bolje si zamjeriti dragom Bogu nego. Jasno. Tako da ja se toplo nadam da će se pojaviti priče kako je to Putinovo maštvo. Uživat ću beskonačno kad vidim kako se kreteni nadmudru jedan od drugog, pa niko nema pojma ni od čega. Tako da je, ili recimo, oni razarači koji su tamo kod Singapura ušli. Malaka, onaj prolaz. Jedan se je na sunku, dva su se razbila. I se je rekao, pa čekaj malo, pa ko je tu lud? Pa kako ti možeš tu tanker ili kontejneronosac u jedan ratni brod? Pa ratni brod je kao glišer. On ima fantastične manevarske sposobnosti. Kako ti njega možeš udariti? A znate u čemu je problem? Čemu? To je brod bez kormilarskog kola. Vi to možete shvatiti. On kada je vidio da ide u sudar, kapetan, on je morao aktivirati program i na tom programu promijeniti kurs broda. Jer to možete shvatiti. Jasno mi je, da. Pa tu je riječ o dijeliću sekunda, okreni kormilo brzo i gdješi speti sudar. Ne, on mora reprogramirati kurs broda i ovakve stvari. Ma ne, pazite, takav nivo kretenizma teško je shvatiti. Teško je shvatiti da neko može napraviti brod bez